Trudnice se smiju depilirati, iz tog razloga nema nikakvih kontraindikacija. Trudnice smiju koristiti kreme za depilaciju, jer tu ne bi trebalo biti nikakvih kontraindikacija i kemikalija što bi njima štetilo za kožu. Ukoliko nisu mogućnosti posjetiti salon, one mogu naravno to doma i obrijati. U principu bilo bi bolje da šećerna pasta, jer ona nije toliko bolna. A opet duži je proces, ne rastu dlake. Trudnicama se najviše preporučuje metoda depilacije voskom. To mogu čak raditi samostalno doma, a mogu doći u salon kod kozmetičara pa da ih on izdepilira. Ako trudnicama doći do same iritacije kože poslije depilacije, bilo bi dobro namazati nekakvim uljem ili nekakvim kremama, ali one ne stvaraju nikakve kontraindikacije na koži. Trudnicama nije preporučljivo brijati intimna područja radi češćeg porastanja dlaka, pa bi bilo dobro ako mogu doći na depilaciju da se to onda počupa. Trudnice u visokoj trudnoći, zbog toga što imaju taj veliki trbuh i natekle noge, bilo bi dobro da ako mogu posjetiti kozmetički salon, da ih se izdepilira, jer im je već u većem stadiju pa im je malo teže.